Ni muvia muno dani twambe kuya ote mauvo ma oteti na tuona livoti vano na ni sinema Nikwakusiiwa sinema ya mana musyini wa Thika ni kauntini ya Kiambu itina wa Andu amwe ala metheew'a wana Mamutha me Mwanya Kutia Tusululu twoo na Kusemba maikia kwikiwa mbini nthini wa musako wa kusyimana na Andu ma kuvoya utethyo ma kyati ula utwaiiwe ni maovisa ma volisi me muamba na muvia wa syana Mainyiva avoyi 38 ni moneka ta matheew'a ni uvosio itina wa Kutia Tusululu twoo na maikia mbini vala mokeleketwo na matia maovisa ma volisi ona itina wa kwithiwa amwe methitwe mateotembea maikita ukilita mwandiki wa mauvo Joseph Kitheka na ripoti ino ya sinema kuma Thika. Nikwakusiiwa sinema ya mana muthenya ketemeko ya Thika ila ikiambu itina wandu ala metusaiiwe na kutembea masukumito taunini usu kukilela tusuluku na Kusemba itina kuona maovisa ma volisi na ala mekwika operation ya kuvetanga andu osu sokoni. Ni undu ula lasimilisye enenthi kwamba kuungamya maundu mo na usema kusiye undu uu itina wamwe mo kwitha matekwikia kikochu maiweta mona mwana wa ngaita wathea na eka chama nundu mo matuite mesi mo andu ane andu mena Mamutha monzu na nichoma matethea na napatanga pesa kama 1,000. Sasa nilikuwa na mipango kwa kuwa hii kazi imekuwa hivyo niweke kazi nyingine ya kushona viatu na switi. Huwa naamuka asubuhi saa 10 naenda stage nachukua nisani hapo nakuja Thika na kapo chini wanaanza kunichangia saa 12 narudi ndo nisambuka. Mimi ni kilemavu, nilingongwa na ng'ombe nikaumia spinal cord. Sasa ndo natembeanga na hizi miti. Kama naenda jibani na 800, sasa nilikuwa napanga mpango wa kuweka kazi yangu ya kushona viatu na kuuza matunda. Undu ula usingisye aingini kana mo andu ani Mainyiva lakalekelie ni kwithwa andu ingela masuku ma metha me uyani na kila muthenya no nginya makana kila makwata kwiana na Geoffrey Saguda ula umo wake ni wa nthi ya Tanzania na ula withito isukuma mo mbosi wake ni umbule kana kwa muthenya ni meke ya muvuku silingi mbe wa 4,000 ila kuweta maana na munene wake kuituka. Ni umbule ingi kana Mekalaa Kariobangi estate ila yilovi indikela meka kila muthenya matembea soko kuthi ula ungi na mbosi wake wa mundu muka vomona kana kake na huituka maisio kithia kuthi kutala ilovia. Kazi ambayo wakati tunafanya kila siku hii kama leo huko Thika, kesho unaenda hata Kayore, kesho yake unaenda hata sehemu nyingine. Kila siku ni hivyo hivyo. Ni kubadilisha sehemu kila siku. Huyo bosi alikuja kule nyumbani, alitoka huku. Alikuwa na ziara. Ndio akanikuta kule nyumbani, ndio nikapata kwamba hivi anachukua watu anaenda anafanya kazi. Na mimi kwa vile nilikuwa na shida, nilikuwa sina wazazi nyumbani, nilikuwa naishi na nyanya yangu, nikaamua sasa kuja huku Kenya kutafuta. Yukumana kio kicha kumacha enenthi makulu methememetho maikakengo ni andu ala metwite mena Mamutha monzu huli ula wanenganwa nilina Mwangi ula niwe Thika sub-county children officer ayiweta syana ila makwata umunthi ni metho mayinengana misini ya kusuvia syana kana children home na ila ingi sina siya ila methayo maitunga loku ya simo nikenda siende na masomo ta tene. So we came, the police went to the streets with social workers in the sub-county and we rescued about 32 people. Among those people, 21 are children. Unfortunately, there were children who seemed to have disability. They were wheeled here on wheelchairs. But upon arrival and interview, we realized that we could observe their muscles were working. And so we could ask them, can you just leave the wheelchair and walk? And the miracles happened. The children started walking. And so we realized that only that you can see they are a bit weak because they are being educated or trained to walk, to live like disabled children to be able to raise money. Joseph Kitheka, Vilingi wa Mauvo.